This is a moment of silence for all those boss-pleasing, skirt-chasing, side-parting, Mr. Perfect, Mr. Right, predictable, checks emails at the dinner table. This is an apology to you, the boring, non-stop scrolling, the lull kinds, the aw types, the been there, done nothing sorts, and you too, the fallbacks, the friend zone quarterbacks, the cheats, the creeps, the sheep. Sit this one out. This ride is not for you. This moment of silence is all you get. Suzuki Gixxer, not for everyone. Klik tu te si bai vek pole tum kan show a hianin topic poi mo tak soi ho na hun kan pangdon ania US Sorkar ina Fulbright scholarship program le Mizote di topic mangin he inkom na hun hi kan pangdon ania INLENG te po he scholarship lo muto tele muthar lakal tur te in he hun hi min man pui don ania ani introduction ni han nei potila kan INLENG ti hi Masabera Professor Dr. HK LALDINPUII Department of Psychology MZU Miss Baby Miss Dinpui tia kan siat kha ania dotlea chuan Dr. CHERRIE L CHHANGTE Assistant Professor Department of English MZU Miss Ralte tia kan siat chin kha ania atop peratan ani hi voina kan INLENG mi pa chun Dr. LALCHHANHIMA RALTE MPH Synod Hospital Durtlang Dr. Channa tia kan siat lar khani hun kan man tanghal me anga kabula hian Dr. Baby athua ani kan zot masa anga Miss Dinpui he scholarship program hi Mizote te kan la tamlo nin kan sia adil kan tamlo mai ni lovin he scholarship me shat lo hi kan tamzo kan ringa mo su enge chan ni theyang kan rama hianin he awareness kan hanti hianin scholarship fellowship ti lampang hi chu zirna in ti mai ang mo university anga te colleges anga te hetia anga hianin kan hanti deu ber thina amai ero chu azau zoka hevu in anga program te hetia ang hilan nei ani lo awang te po hi ani mai theya deal hi kan claim emoni exact nge mi zo in deal po chu kan shi chuang lo ta mu hi kan la claim riau me a mo claim ni deal an claim ti kan shi chia lo ni mo ni kan topic pe ra hi Fulbright scholarship ania hi soima saberi la enge ania has scholarship hi enge scholarship dang kan no hia sha to te ne ai an lo na te khamyan shin masale them he scholarship hi US Sorkar scholarship and program cover pu ya pe chon yan ber hial anti to ani to US State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs nuaya hi ni ta alawin tran hun ko hi array to hiawa sang khat zakwa somli le paruk
khanin an sign up President Truman te hun lai to khan no chu ta chuanin chu indo pui te an re a I enge ram le ram in lai chin na a that te apoi mo ema khata khan ani a new senator anu pe chuanin he senator ani chowa an apma te ya to khan Oxford University ate American pa khuta an zir khanin hemi relations mo ram le ram han in lai chin na apoi mo zia te chu ta war ten han ni chowa apoi mo zia kha a mu chowa chu ta chuanin hemi zir na lampang ram le ram in lai chin na a I enge na thok thei tu poi mo tak tak te hian in ti ang fellowship scholarship te hi nei chho se ti in bul bera chuan chu atum per chu ram le ram in lai chin ti that le zuan na tan kha kan han din ani a ram za le somnga le panga hi an tho puya USA chuan he fellowship Durtlang hian ti tu hian mo chuan an ma ni khwanin competition an nei boka an ma ni ho hi ramza somnga panga chuan zirna sang zo research te teaching te be tur khanin ramza somnga panga chuan an kal chuak American so hian chuaka chung ramza le somnga le panga atang chuan USA khwan kan zuk zir mu kani ram tin khan ti khan o competition kha kum tin yan an buat saya India rama chuanin hemi United States India Educational Foundation he kan Fulbright Commission beranita chu chuanin min enkol ber India rama chuan ani chu beng war thak le me ke poina ka sha lo tam tak kha kan sha tha ini he scholarship ina aken tel kha enge soi tur tlep kan nei telem aken tel hantia khan chuanin ya mi poina an sha chak thin an fellowship and scholarship hi eng anga tam nge le ti te mo kha hi chu atlang puin kan zuk omna mun azir te anita ama ero chu athlem lo khop meya khata hian India poisa chuanin nuai khat le nuai ni don de ofek nyang chu khata so chu mi chu I khatin chu mi ba ka chuan professional allowance te ala om le professor in exat ngen lak the chu tiang in eng la zat ngen lak the ti kha ala om le ta ni one time chu ta kan kal na zong eng kim me hi cover vek ani mo kan zin na kan shopping na kan thil e na kan zir na eng kim me hi fellowship ya na keng tel vek adwat le cheu ni min duat em chu ta mun ti na kan kal hianin access hi kan nei vek ta ni ti me yang anda poi mo bok cheu an da poi mo tu ka khoya mo kal tai le Fulbright ni mo an lo tianga thei pato pin I khoi institution apo khanin min lo enge min lo lom top an mani ram le nam nge Americans nge puina Fulbright scholar chu anda sanjia kha antilang chiang ani mo chu khlai ta ka lo zo jok chak te chu kan omna hmuna ziri nei ang lo itita kha in omna hmun azir in university azir te le in subject azir te in ani emadang lam thei kha in scholarship za ta kha ka shiat swal lo chuanin akhwa azir entinata New York ate mo entinata Princeton ka omna kha Princeton University ni ta chu an ma ni po ina kho university town ni ta ni ama ero chu an ma ni I Sorkar in rail ball na po Washington DC ma ama sabber he huan nei don pon Sorkar phalna lakher ngai an chi pa an soi po thu to ni wang khan khu anga te chuanin asang ber pol kha achan chu standard of living asang lutuka amai ro chu standard of living san lutuk lo na te po kha oma kha khan chut ve standard of living kha an chut de verin ka sia a subject ai ma pon mo chuan nang ma khan in ber nge izuk zir le he program ka tlang hian Fulbright Nehru Senior Research Fellowship ania keima kha professor ka ni to chuan keima ni competition level hi chu associate professor te professor ho competition ani ta ethnic identity keima na ka zuk zir per kha chu India ramatang le Mizote Burma te North East te Bangladesh mi te Mizote to hot le India mi te ho USA kan zuk pen hian eng ti angin nge kan sia achan chu hetlam pang chu kan collective hei enge mo in based on dia anni chu individualistic em rama kan zuk pen hian eng ti angin nge hei kini psychology lampang ni awang khan kan mental health mo kan zuk in kha sia zuk in kha ngai ta ni khang anga khan eng ti angin nge mi kan migrate hian eng ti angin nge kan ru te
kan adjustment te a fel the ber a that the ber kan healthy ber the yang mental health lampang ber ni chu no su pen hian ti ka zu sir chu ni deuh bera kan ti dan lo dang lam si te chong kan mi zo pui ten min lo pui na sa em ma ka participants te kan ni ta Mizo Society of America noi mi a bit takin min pui na sa to pa chuan Fulbright vai ti me yang ka tong moi lo ni seng in mi dang kan Indians pui te khang khan Fulbrighter Indian kan ni very ngot awang khan an university zong a khan min lo pui thau ka data lak ni tur kha Princeton tang chon kan thon chua ka ti khan kan questionnaire te ka an lo chang khang zong a khan vai ho zong khan ni min pui fe kan ni chu Indian kan ni ho awang khan no chu ro pui ka ti lu tu a lu le ni mo chu Mizote hi chu Indian hi kan in ti lo viau thina ma se kya ba han pen chwa cha na lu thina tro alo lu le thina mislalte ya pakai vele thungila mislalte kan zot vele anga scholarship mu hi he scholarship mu hi a harem har ang ring atoi zo ma se chan ani top vai no a chan chu a process hi thuya I abul bera chuanin hemi application form le application process kha mani project ani proposal project proposal kha kan siama project proposal chang kha na strong kha a that de kha ngai ani chu chuanin original deuh kha ni kha ngai ya I mun sang atanga lab khoma zia khoma thadewa zia sakya lam ai ma chuan ani na form submission na tel ani ngal top tari kan proposal atang khanin screening an nei ngal top ani chuan proposal screen clean lo kha tam tak kha a ngal remote me chuan khata kha min lo screen lo ve lo kha chuan interview kan na face le tani chuan interview ha ku yang in suk e Kolkata a kan ne ya hetian ingeni an mani board members te le expert subject expert te sang kha an lo kawa sap te invite te ta ang chi ho kha ama in kan proposal kha uluk to kin lo study to awang khan e khami base khan interview kha kan nei ta azam ve dang ren khop me an chibok ve shep zo ni mo aki mani zo kha chan abula chang wa soi bak po ngai lo khop khan an lo chhar uluk to sia kan thil ja ka khatin chumi pyala ma chan ke mani academic performance ang chi te kan CV shim ko kha an study me ni chuwan chani I zo na kha in prepare lok theilu tuk po ni lo kha mi ki mani chungchang an lo sha sa to atang khan thil khan du kha mi zo ron pop le subject kha an chian ngai viau ni mo thiam ni ngai ni ber ni chu ni ve tho khai to ni mi zo ing za ti nge mu to chu he scholarship program tu na hian he Fulbright no ya hian a sang category sang hi oma ke mani angai te research fellowship ang chi hi chuan kan share thi china chuan panga hi kan nei veina pathum kan oma pakhat chu Dr. Joy PACHUAU ti kha ani hi history lampang ni thiam kan nei em zoin chuan pakhat le chu Doctor Ompuia opia kan tia thun chuan ani hi medical doctor ya chuan ani chu Fulbright kha hang tangkai ang reng khop me ya chuan atoi zon phutlo ma lo om shi ani chu ni nang ma khan engper nge I zubzir le he program la ke chuan in comparative study of Native American and Mizo narratives yani he kan shat angin English lama changa kal kan literature kha ke chu ka focus kha ni lo thei lawa Native Americans hoku and tribal ni an ni ve ati minority and lo ni ve boka enga mo chena hian hi Mizote nen hian kan thon thu kal mangte kan mix te le he kan history shim te boy enga mo chena hian in an lai hi kan lo nei ve ni tribal mi cheu ti ka kan chu kan narratives a hian enge in anga in anglowa enge khati ang pang kha ke ma chan ka so study a chan hun hi a ka zo ti a ka van duai van ne ani York University a ka tran po to bul ma se ka pu kha jam doi na te oma khata kan chun jom theilu tuk lo ta ka khan Standford University la ma California ke in son le a chan Native American nge professor ka mentor to ka zo mu fo ta chan o ni ni ya van ne ngai nom ne me Doctor Chana kan pakai vele nga ani hi in kan thut khom nai ha ma sai kan mi pane nya anunga kan handa dewa kum enga mo chen nuwa Mizote zinga he scholarship ron hule ani po hi amuthara ala zir chia lawa azuk zir don ania itin dante soi min chin them o ni kha ulate khana ron soi don lo to application process hi athui khop me he thale hian ka turin kan po cha me ka pathin remati chuan
ก็บุลตันนั่นจุนี่กลุ่มมาร์ชแอพริลคานี่ได้ตัวนี้คัดที่หุ่นไล่กับ application submit หุ่นนั่นเนี่ย Fulbright application ช่างมิสเบบี้อันสวยสิ masters เต้และตัวนั้นแค่นี้น่ารู้ทบเช็ดตัวเขาตันตีดาวบีกันนี่แค่นี้เพย์ฮิจูข้างอังชีอะข้าที่ข้างกัน submit เวียจูนเวลาข้านินตัวน่ะเลิกเตะรถสวยเราข้านิน interview ตัวนี้มินกูเวลแล้วเมื่อก็ทิ้งพวกกันริงแหลมเราว่าสวยข้านินเฮทิลฮับลุตุกันเนี่ยตูรูแต่เขาดูชอบกินนะตูรังก็ไงอันนี้ตูรูแต่พวกเป็นไงแหลมเราว่าเกี่ยวจวนเทลีย interview นี่เป็นทั่วเกี่ยวกับ USIF office อันนี้ข้าตาข้านินกัน interview board member เขาพวกอันเราบนขบเนี่ย minister office secretary personal secretary ที่แต่ US embassy อัน officer เขาที่แต่เลย principal secretary IS officer เลย Fulbright alumni แค่อันเรามาตาข้านินเกี่ยมาเกี่ยบิคิจู Fulbright Humphrey อันที่เนี่ยให้น่าตุ้มแต่ละฮิจู fellowship ที่ subject ช่างติเทียนเนี่ยนัดหกโตแต่ตาหน้าที่บีกันนี่ตานี่ masters จีรโม research จุดที่ลำพังพวกข้านี่เรามาจูกันตีน่าตัวละมา fellowship จุดที่ zoom เลยข้านี่ตาดีลไทยดานาโพฮีมานี่ subject อาเฮียน post graduation เลยเนี่ยไงอ่ะที่พอ MBS กันจีนว่า public health PG กันนี่เลยข้ามีอวังดีเลยที่ชอบกันเนี่ยก็ข้าดีลดูกันเราคนเราเชียร์เลยชิมมาใช้กันเชียร์จนจุ่มบ้าจนที่จุ่มให้ interview เลยมีสมดีเลยพอรู้เวลกัน interview ว่า notice ข้าเกี่ยมาเชี่ยกันเนี่ยมิโซดีตั้งเราเนี่ยตีเพก็จะโจมให้เราซะเนี่ย notice จะชิมพวกข้าเกี่ยมาพอมาฟังข้า interview room มากับว่าลูกพวกข้านี่กันมิน interview ตัวเด็กข้าก็ impress ง่ายริงว่าแต่เชียร์นั่นที่กันเนี่ยนี่เนี่ยก็ impress ง่ายไม่เท่ากับอาศัยสุดที่นี่เรามาจังกันดีที่กันตั้งเนี่ย short list โอ้โควต้าช่วงเนี่ยเรามี SD โควต้าก็มองมิโซรโควต้าคำช่วงเราว่า notice โควต้าคำช่วงเราว่า มานี่เทียมน่าไฟช่วงไงเราทันนั่นละมานี่จูมิโซกันเราเตะ notice สังกันเราเตะก็เอาอยู่กันที่อาศัยสุด scholarship อาชันนั่นสัมฤทธิ์ที่ช่วงกันใน short list เลยแต่ทั้งช่วงนี้ปริจีอ่ะกันทิ้งโซ่เลยเฮ้ยที่กงช่างเองข้ามีโซ่ก็หันโซ่ละไงอันที่วีซ่าอินเตอร์วิวที่กันตั้งแรงไงอามาเราจูอาทิระมิสเบบี้เราสวยข้านี่เป็นSorkarโปรแกรมมันอีฟังวีซ่าเดียวพอall samlu tu kan ya ke mani zo ko ina visa interview day tu zuk siam ngai loin an mani embassy zo ka tangeng kal kata embassy tangeng doctoral te engtika nge interview an zo kan no te vel an khan ya kan thin to kha zo min en pol top ina chunin kom na tur hi kan soi thang ni zo ngai loin soi ta sa Virginia University ania fellowship in substance abuse katinona chuanin tuna ka shia chin dana nga chuanin Department of Psychology University of Virginia ko ka attached nona chun chumba ga chuanin National Institute of Health kantia chumi hoya NIDA National Institute of Drug Abuse attachment kan idon ko ka phur ko play ke malai lama atanga chu pe chuanin kan ram tan tak asu zir tur ti mo ke mai ka lo kan ma mo na sang kroอันนี้ส่วนนี่มิสเบบี้อารุเล็ดเลยล่ะนี่จริงๆกันจอดเดี๋ยวส่วนเสียเฮโปรแกรมมีโจดีลกันตำรวจยิงกันเชียจุมีเปียแล้วมาอ่ะมึงเฮ้ยพอกันตำรวจที่กันเราสวยอีมันหลักดันเองที่มาหันหลักสิ่งเงี้ยดีเทียมเฮ้กันเมียชาโลฟังเงี้ยตูนอังโปรแกรมเทียนี่กันดีลตั้มผาสตินกับเบสเซีย exposure ทิลที่โออัฐากติลตุกะหันดีลโดนเฮียนี่นะป่วยโมเอ็มชูมีตั้งแต่พอดีลเราดีลต่อทิ้งที่คนผมเลยเทียนี่โม่ proposal เสียมโดนคานิน original ค่ะอังไงกันดีลเวทีอังตุงกุมาตีทุดที่พอคานิโลเกมานี่อินะกันเราหนุนปุยโตกันเราเชียร์ที่นาตันเลเตส่วน American literature ดูตู้กินทุสวยเทียนี่จวนนี้ดร.ชันหิมาจูdrugs เฮมีดี addiction area เฮียนิน the HIV area แต่นั่นสักตุกะอัฐตัวนั่นตานี่เกี่ยวกับ ethnic identity ลำปังอ่ะกตุยอันนี้ตาจวนนินพายะแต่กันคานินก็ experience ตัวจังนินก็เสียช่วงค่ะอะไรเราว่าไม่รู้จุ original idea เกี่ยวกับอินา research ก็ตีดูนะตูนอัตานะก็เรา question ตัวเรื่องชินค่ะดาโคมาหัน propose ข้าตาคานินจูอินเดียรัมปุยะเองอันหันโซมากันจูกันสับมิดรุยข้าตาคานินเอ็นตินาตันเกมานี่ครับ professor สมนิลาตูราคันสมดีเจอัน short list อันนี้ตานี่
chuanin khatia angkha tu ta hi nge an shelo quota kha omya lo ST ta nge SC ta nge OBC ta nge general ta kha om lo ta ni i research quality ringot khan an lo nt na ni chu khata kha ni han thleng chho ani khan chuanin chu enge interview wa te chuanin i enge north east lampang mi te kan lo nya kan lo thleng ve lo te kha hindu sakem chu ka shelo ma se quota kha om si lo han zo pon mo chu wang chuanin khatilaya proposal level kha uluk em nga ya a tha ka ti dan chuan mi zo tong hian ngai to ila a chan chu sa tong kan ngai to kan zir to na atang te kan ti hian copy hi ol tu ta ni chu mo mi zo tong hian o han ngai to ila kha sa tong zia ngai wang han le ti lang a original em do hian ka sia mo kha tiang te kha o chan lak le in chiar zau te apoi mo em chan lak dan tura i ka ngai chu mo le tun kuma tin lo kon na kuma ti le mi eligible chu ki chu ti mi hi a tha ka tia mo category sang sanga om ta a MA zo to nuwa kum ngai tho chuan masters kha idil theya an masters dan la hi heta BS wa MA ti am chi kha a zai na no ta kha ti ang ba kha ni lo ta tho masters kha PhD ti to nuwa te po chen chuan masters kha hetan hian kan master te ang he tan PhD ka ne tan kan master te ti ang te po hi an zir dan i te hi ani ve tho ta a thuang klam kal na po na ni mo kha ang masters te ka ani ne ya chuan post doctoral te an nei ta chu senior research te po kha an nei ta kha ma khan chuan poi mo le chu fellowship hi an ron advertise ta ni khata khanin environmental science ate administration ate chu ti khati psychology kha abo ngai lo tlang puin om lawang ma se psychology kan lu the engting nge kan lu the kan ni chuan khang subject kha a multidisciplinary lutuka mo entina tan psychology department na Dr. Chanhima chu azuk thok de don Dr. Chanhima hi Durtlang hospital doctor de ni mo ama ero chu hemi drugs lampang kai noi te ni ta khata khan mi sang kha kan thok te khami a subject te khan mi tam ta kha nar thina ni entina tan political science kha lo om luaw lawa botany kha lo om luaw lawa wang khan oi ka dil thei lawa ni hi tam takin an ke thita ka subject om ve lo ti kha ol ta ni a mai ro chu gender te ti ta ilang subject zo ma hian gender o mang ti ang tur gender studies si oi ke ni chu kan nei si lo ti lo tur in rin lu thian kha eng subject tang pon dil thei ti la kan soi swal lawin ka ring i soi thiam khop mai in ring lu thiam kha oi morning chu tro ni he ani the nge boti ka lo ngai to ve mai mai a ke mani a i dil tam lo chan hi ti tak pai lo na mizo thlai te kha wang te ka ani theem thil ol sam hi kan nom ve a find right lu tu thil ani wang ani em life factor po kamo quota po om si lo wat ti te lu te tling zo chang lo wang a ti ang ti hi mo chan chu he generally in enge kan han exact need te lo ni ta se entir na ta competition ang chi re nga khan general vek anisia kan compete pui tur te kha oi kan tling lo chan chu ST ni ta po UPSC a po mo quota po har quota ni ma sen kan thei ni nai na chi kan lo ni sia kan thei ni ti kha original ideas nei to phot tan chuan i thil ti chi takanin ka she kan zuk zir thabo ka mo mi shat khok heng ni te angai ve wang ni chi mi tai ma ti hlotlin du tak tak mi te tan ang ani deu a chu wang te chu ani ngem o kan tlem chan ti kha ka lo ngai to mi zo te chu han soila zep thu cheng lo a thil ol sam hlotlin zung te kan du thil ti ila akum le chon hlotlin em kan du hal tok khatyang deu lek kha kan mentality tam zo khi ania kha wang kha nang ni in case anga chon isoya ni nang map ngi pon thil izia don chuan in nuna ilo experience to zong atangin ila khomani i proposal izia don khang kha kan pe lo thin ni in ka sha mo khang te kha chuwangin mitai ma tak hi in phum ro kan tam thawa chuwangin khang ho tan khanin hong thalu tuk US Sorkar ina duat lutuk le ngai poi mo lutuk ni kan do chuang khlai kan pong in hong ani te ka shetar le ila
Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. Mr. Te kan zo vele nga langa izukom chung khanin nang mana dam chunga ishat reng to turang chi har satna emo han to te ineyem har satna angzong chuan nation love maro chu engeni zu thlen thlak tira culture shock anti angchi thil lo in ang talo lu tuk shim angchi han in adjust chung kha chu engmo chen kha chu om ve a har satna angzong chuan sei tu lu tuk ka nation lawa anuam le hei sei top the la angchi zo chu adam chu sha tu kha tam tak ya kan tong ve ni cha zong lam khana khat zo kan ni mo ni he scholarship lo deal ve du te an om nge yanga I tun trum kan in kom hona lo thira jang te amo imani thwa lo deal tum ve shim te mo lo mel shat sa to te hengo ta nyan enga mo tips poi mo ta khan pek tu ine yam kan soi du Professor Dinpui khana soi do chu to kha asoi to ho kha chu ka soi nun lawa poi mo ria ka share chu ni chin kan soi to original ta ka proposal siam ki la ya khanin engeni khatila ya thu ho min lo judge tu ho ka ni thiam tak le kum tina asang te sing don interview changan ni ta ni chung thei sakya rigot ta kha anzong shan lawani mara chu anina an ngai poi mo chu kan thiam na le kan thil zuti tu rakha kan rama kan le huna khan engtin nge kan ram tan te kan community tan te kan nam tan te kan mang tang kai ve theyang ti la ya kha an ni sat pakhat ni in ka sha chumi wang tu ko chonianga Fulbright in Synod kan soi lang che alova khami kan fellowship year ka kan man zo hian kumni chung chu mani rama le ngi tu rani ta ni in thil zena te han man tang ka man tang kai valwan chwa ve kha khalai khan ngai pui mo chu wang chuanin nge enga mo special permission turu do enga mo thui do wati lo phe chuan le kha the shi lo ni kumni chung chu tourist ang chuan azin theyanga kha chu thu shana nya ma se emtinan vo om de tak tur te na vo thok tur te chuan he kan chan tho te he professor Dinpui te ke ni te po kan Phunga University kan zu omna chan tak te kan siama min han som de te pon omani ma se adan khan a phal lo shim shima amaro chu kum ni kha kan fulfill to chuan du chuan akal le the kan kal le ani ro chuan Fulbright khami ming lo ne ve to awang khan kong tam tak kha chu min hon sak ve thu ani tin ke ma mi mal experience lo sei te lokila interview a bu khan dil du ve te kan om takin hey honest da wa again ni tlang da wa thil soi me hi chani thil tam tak min zo ka ra khan inga tingai kal du ta min tia ka sei pakhat chu ko PhD ne hi American literature ya chu wang chu American literature hi za thi ka do zir tir ve to ani chu an shi ta thawa American literature hi ka zir tir na sal tu ka literature as culture ta zir tir rangai thil chi shang history te he tyang zong a muna ka zu om ve do shim ka zir tir na hi lok theyang bera mi dang ta na ka soi fa the to chon a hun le khabu te movies ringa ni law kha ataka ha ka zu om ve do shim pa bu ka katya anni dar ni masya kha atlana ta via we moni chu ta tin adik bok re na ka ron hole nu a po hian kha paper tho ka teach na khan ege ka vasya thiam da na kha le khabu changa she thiam ni mei to lo khan ataka chen chuan ka va mu to ani chu ka lok pui na po ani han ka athakuk me chu zong nom ni doctor chana kal vele nga lila I medical mi te tan hi program kal tanga zir thei kha eng tingi om kha soi them tam lutuk lawa ke mani hotan hi zon entian a clinical am tak he zon om bi lo ta amar jo a research an zon khan ke pon hengi ka ngai to lo lamani vain kan han en thale tu ha ya kan neurosciences an zon hin ti thei ta ni chumi ni bang zon kan doctor te MD medicine te si te polo ni anga le subject dang heng ho te hi khatiang lam zong khanin post doctoral le PhD research an hi lo ti thereng me ya heng te mason ze tu ra ni ma ro chu khan ang zu ti pe kha kan ong em chu ka chi le lo ama ro chu khatiang zong kha ain hong ani ta ti kha kan soi do chun chung ba ga chu anin he a public health ang zong hian developed countries a pia nga hian public health ngai poi mo ne prevention lama hi ama ro chu mizoram chu kan ram kan la re the doctor kan the ma clinical lam pang ko hi kan lai dai lo la ya prevention lam hi chu kan la ngai tu phame lo hi ni he klep te kan ma public health lama chumi ni wang chu anin tu na po hian kan nau te tam tak clinical tu ilu tu claim lo ama jo public health prevention te le Sorkar program le khatianga in thok du tak tak tan chuan public health ta ko hi om ta ni public health ma chon HIV le policy ti te ko hi om ta M6 kan thian te poi zuk zet ta so set ma kan son le zul vi mai theni M6 ni khel lo heng lama thok tan te ko hi chon chung ba ga chu ba ga kan thian ngai la jo a Fulbright bi ga hi zonin tuan po he doctor kan ita dam do ya kan zuk thok room don kher lawa I miss khana ti khana so ito ka cultural experience
Indian ambassador to chikhat kan ni bokta ni chu da zonin conference te kan attend dona Indian culture te le ke po Mizoram health scenario Indian health scenario te presentation te kan han nei dona a program hi he up furom to ka te ke ma po hi ni fellowship kan zuk nei me ba ka khan mi rama anti da healthcare la mai ting an kal pui da substance abuse ka zuk zir dona chu chu engting nge khung lama anti dan ke mai na ka research proposal a ve thunga chuanin Mizoram achun he kan thria substance abuse le HIV na sa ka kalpui tu pakha chu ko thanan ta tuna ka research proposal a po hian America lama po kan thria Christian and tama khung lama faith based organization ho in thing e heng lam hian kalpui dan ti hi ka zuk zir tu pakha tan ya chun chung ba ga chuanin counseling lama hian clinical counseling lama hian na sa to ka zuk zir ka tum boka kum khat chung na na izu thiam takaron ho le ka tuma chu chu tuna min ti phurai nan tu pakhat ani boka chuan interview kha an soi chu ka ke poron hriat chu ka ne ya ulal te ron soi khan ka ru ron lang ha chu ke poka interview a khan i India ram ayo atan engwang nge kan thanan se ati ni sapnu khan US embassy a thokan ke hi Mizoram ni ka niya high school ka kalzo chu South India te kanoma medical Central India kan zira chun chu Mizo Kerala te public health ka zuk tile tuna Mizoram ka tile India ram represent tu thatak ni in kain shia kain develop ka asan chu ke po chu khatia sang lo tong to kan ni wa kan chumi ni wan chuan tuna ka kal tur po hi up fur om ka te he ni chu kal to experience an sita ke kha chu ni up fur om lam pang fir khan ngai tuna khaloma van nei ka intia i hetianga kan han tel vele thei hi soyang khanin ami panam angjong hian tanan na le bok ta ni Mizoram chu kan share kong sang mi pa kan tananga ya ei Fulbright me che pathuman kal to ka chun op kha Mizoram pa masadara ne chun ke ka ni le ya chu panga zinga pani che mi pa kan ni hi tananga i kan thia academic hian ke poi turu tak kan ni le lo ma zu ka ti pe ve shim awanga tun thing tun ta po hi o ka thleng ni ka ria i din zer tur mi pa enge university kalmek tele doctor kan now ho zok te po enge all indian thesa te kan ji king thei ri lo te ni me thea khatinga ni ko khan kong dang hetiang zong te po hianin ai thai the ni ti kha shetaila le mi lo thlir tu te jinga khatinga lama shebel du mo application process a tan pui ngai referencing te po ni theyanga le application poi zia tham fe oma ki po thati vel don chu ka poi pui ka ria essay time zia tu te tam ta chi sang khan enge ti don om phot chuanin ke midang te po hian ni tho ka ringa voine kan ka thu thui te po hian pui kan she lo ka ring pui kan mo ni po in kan in hong viao ni lai mo na kan thu pui te hi ti kha she tar leila e doctor chan abi kan swenga ani chu local tur te nya zukal wat se zukzir zo wat se lo ti vele zwala achun chu i subject zukzir tur hi Mizote a society anga atam zo kina kan hlok pui theile zwal tur subject ni in ka lo sha kan mo em chu wangi zirngai thiam ngai kan society na kan hlok pui theang kha zukzir thiam turin du sang na kan han ha chia miss din pui zot vele la pero US ani izuk om chunga izuk zir chung khani khulam zir lai te lai hilam zir lai te in an lo na dang lam na kha ka sha cha ka min shil thei chuan an dang lam ka ti na chu class an local hian class kan lak tur kha an curious the anti dan an practice chin dan pon yanga an lo chia lo fek an lo zir lo fek en on kal mol top lo ron kal mol top lo spoon hetia thwa hetia honga ron por lu tur ringot thian an lo kal lo interaction hi an na sat to pa thil kan so yilang an lo chan ran hi chu zona hi ani deuh bedin ka sia chu zo an lo chu siat lo ka wang khan zona kha an ta ni kan siat lok lo hian tan zo tu pun kan siat lo hi mo an curious ka tiang khan in class a khan interaction kha an sai em ta chu wang chuan in class kal tur khwan in chu junior higher studies a khan an vai pun an kal lo i at be na sa tak zet tur ang chi ho kha mi lai na kal tur ho kha lo enge o lo chin ka ti mai tak serious ang chin ho kha an kala chuan in chu ba ka hemi kan guide te nen ke ka guide hi Professor Susan Fisk ania American psychologist ro pui pol he ale kabuzia te he lai thik te pun kan zira social psychologist ro pui tak le USA Sorkar a po he mi eng no lu tu kan ni ta
kan respect hey anin respect lu tuka ama ero chu kan in kom entin na tan Susan Fisk anya Professor Fisk miti khera ngai le nem Susan minti ro oi Susan hi ka thei tho lawa o chu wan chuan in Professor Susan tal hik te anu kha chan okay tia hi ko na pa ngai anga mu kha te ang kha nin kan in eng lo em chuan kan party ho nga kha tiang le chuan Fulbright chung chang kan soi le du mo peng de o sha ta chuan chu tia anga ti chu chut pe hi kan ni hlom lut tuk ta hi enge fellows ho dang ho te po kharam sak sang train local ni chu keimani to ma te po khan Israel atang ten Germany atang ten sang an om ta kha US a khan zone hian an in chena an Fulbright fellows po na tang local ho kha en kol tu kha an nei ta ni kini chu one to world an ti ta khang khan thatin hian New York amin ko phenga Washington DC amin ko nga culture in le khazir ring what in research ring what hi in zir ho tur ni lo an tianga chan chu research level asana wang kwan kan zir na satangai tuk ta ni kan zu klen hu khan I kan sharp pha in karing al te pon ni tuk nga I kan research ti a khanin kan ka enge kan du tui le swal to khatiang khanin min ron enge min ron ko chua ka nga I theater kan kalangai I khan sang entertainment mo min ti pui zirna more pi ala ma kan fe chok to nan tu se ni mo ani chu ni zir tir tu te le zir lai te in le chin na kha kan soi tel the mo kai kan chu I enge aning close ama ero chu respect kha om se dar ko amin ko ta se dar ko le li nga a ka lo ha wang to ria le li nga tu mai kan tlai ngai lo top kan min ko chuan mo class tu khan o tu ma hi kan tlai ngai lo ani do chu ti lai chu a tha ka ti le ngai thla tha I mu thuk san te kha a om lo tu na kan zona big se chan na lo ngai poi mo em kan the tu te pona lo ngai poi mo se kan ti chu mizo chu class kan vakal chuan thir tharlam enge kan zir don next chapter po kan shelo ang deu tho hi kan nia tlang ku yin mo ani chuan lo zir lo kan lo shelo kan lo chiar lo ka kha khan iso yang cha khan chian na le zo na zo thei tur ang sang an mani khan ti chiang zwal ni lecture fa pe kan ngai thak khan ro kha ma kan son pha hi kring tu ka lo ti I kan lo ti ngai lo ani po ina he show kan en zo atang chuan ti bek tu mila vai khata chiar vek thei khelo ma ila ti bek ila I prek kan ti than chuan mo happy ta kan nei chuan kan tan a so don ma tha don kha khan mo kan zir tir tu te po kha I enge a in prepare tir ka students ten o an kan zir tu hi an shebe vek to a chu wang chuanin an shebe vek to a min ron zo tu te kha hemi hi ni si chuan ani le khami kha te lo ti ta se chu zir tir tu kha in prepare zawo ngai zia chu mo literature thar ber chu hemi chung changa chuan chu nia ti ang khamo masale zwale bo sai kha ngai tan an quality that kha ngai em long chu zir chhuak te la zir tir tu tan le zir lai tan po ma kan son zot na tur din kalo sha khalai kha poi mo kho me misal te ya le ila I hemi scholarship program a izu zir le awang hian enge itna ate imimal na te enge masona lok puina inei khamin shil tel them lok na ti zong chan lok na hlir hi ani ngal do top mea ini sina kan ngai thlak to ang khanin a deal process atang khan ge chu ka lok tran to ani a chan chu I buai pui chung kha kum khat vel ani khami chuwa tai mak na te do thei na te re pe na khami shim ka zir po o in char zau na te tin mani in rin tok na mo ka ta ang zong kan han zir thar le te po kha chu hlok na ni de to ka dan chuan in na bi ka chuan toy zong in soi don ta ila tam taka min englo ani American so khu an fak om ve na te me chu an mani an professional ani ichi kan ngai thlak to khan hun van git chung changa ani mo na intina me people class ka kala ve ni ka professor bula khanin class kala china assignment te hi tu ma kha kan vo lo he zir tir tu kan nya kan naw te kan chwa chele tu bang ti chu lom de le ka ma ro chu assignment te test le ka ang work shim ang ta ka tu ma vo wa chu min ma chuan in ron ti angai nge ti ang zonga ti kha angai lo en ta pui kling ang nan om top me ni
physically pun an submit lo email ron ti mi tur kha ni ta ti kha aku na chu an ti thlap thlapa khate ang chi tin e ke chu Standford ko ampe ko chon campus a om wang kha nin apia lo ka kha ni dorm te om ta dik ta ka soi chuan weekend da te cha an chena sa ve ni mo an chena sel to ke kan nu hil thelo ve thawani amaro chu weekdays a chuan an ti tur hi eng ma an ba la lo ti me yang mo an ti tur an ti thlap thlap an ring tlak em an weekend nun khan an next ka ati boy lo shim ba chu ta e class ba na atlang puin in thlona an zong hal bo campus chunga khan mo engineer Starbucks sa te mo eng mo khan in ti khan in lona an mga an tai ma mai lo ni tin movies so sa te de lo pila movies ka kan in he ho do ang an nu lang hi ani lo level te no pang te poi zi nan tho ma sia te an nan tho na sa zia te zanan men re zia te an rin tlak zia ka mu khan kha katan chon lok na ani shim to atin ka subject bi ka chon min pu kha chu chiang sa aba research te kan zo ti ani wang khan lai ka chu soi thui lo zok ta me tai la chiang rela ka zir tir na na te le ka research na te chuanin chu tiang ang tin ke ma case bi ka kha chuan ga kan la soi lang lawa ka fanu upazo ki ka shrai ve ni kha Fulbright ni to hian single khani khera ngai lo te me ang nu pui fanau ne mo pasal te nei ang chi po kha andil vek thai ni du chuan visa kha kan shrai ve thei ni chung visa an pe ve thei kan kal na visa kha J1 ania J2 visa an mo ve me ni chuanin itikhani an ma ni lo e ve to kha stipend te po claim zong te an pe ve hial zo ka kan fa te anga kha chuan spouse ani lovin fa te bi ka chuan lok ta han zo zo se tin an doctor chanai na pui nei to lo ni ta se an pui te po shrai ta the a fa te po shrai te nei to ta ni se chu so e san pek bel sui nia o kan mi kha an fa te ka support dur am pe ka chu an pek bel mo da mo chu so ke ma chuan personally so kan lok na em chu ka fanu kha pol nga ania school kha kal ve ngal bor me ya ti khani an ni te chu an lo in he an adaptability te la sang no pang chu ama tan ke ma pya la ma ama tan khan an nu na khan he lok na kha an na sa ve lu to kan ka da school zu kal shim te po khamo so sha tor ni chu dula le tang wal te tan chu mo te kha kan lo ti mai theya ani reng lo wa chung kwa te kan lo nei do to theya mo na pui pasal te po kan lo nei thei to amar chu he tiang lam pang hi kan tuina zong kan chak zong ho tin na kan hu na zong du na te ani chuanin i khang zong song kha phalzau takin an mani lama ni homani ti kha shethar non neila ni atop na tan chana kan zo tanga kan kom top nan i subject zuk zir tur hi subject tam tak zir the zinga substance abuse hi zuk khang kerani he Mizote ne po in me tak ni khan ka lo sia eng he izuk khan ker na chan kha ka cha ka Fulbright ke an na rito opia Johns Hopkins ani ka public health masters sutia katlai tang dei to hang ka lo en to china ka ti ve thei chu public health policy oma HIV policy oma substance abuse ti kha de ta ka qualification atang hizung kha tiang subject pali ho izu ka apply thei vek ta amaro chu hetiang hoa kha chu anin engmoni chen thiam na pathian zara kan lo nei ve to wangin tu le me min ka shelo amaro chu hemi bi ka hianin Mizote thiam tam tak om mai la hetiang taka zugzir bi theina turang hi tuna fellowship kan ti tur hi anin ka sia heng ang ba ka enge exposure tha zu om theina tur hi academics ang tak chunin om don lo ka sia ka wangin ti dai mai ka nia ati razon ke pon HIV ka ti zor lo ti ka ti le rum ka interview ma po khan amaro chu hei hi hangai tu tak chuanin hei ka senior doctor sang huna nen ke word le grace home kan ko la ke word chu kan ria ru ho ngai te ko na huna nia grace home chu kan ria HIV la men ko na nia he thil pan hi ankal ko akal ko do tlat mai ni HIV ka ren ko la dika substance abuse ka ren ko la dika ma se hei interlink na hi nei ta ni abi tin thalai mi pa lama phejun chumi ni ban chuanin medical college ate le psychiatry lam chung khating lam chung te pon ziranga amaro chu atopa hi chuanin i he counseling lampang le mo atiang lam zonga hi poimo lutukhi alo ni sia doctor lam chuanin counseling toi te kan lo pe ve mai thea dam doi kan cho thei amaro chu khami pia lama khani family issues te issue kai noi tam lutuk medicine lamata kan zirlo deal nga hi alo tam sia substance abuse a pejon chumi ni ban chuan he thila hi tuna ka zir tur hi platform om thab ning ka ngai ni tuna chuan chu mai ba ka chuan platform om thab ni mai ba ka kema poisa emo damdoi in Synod hospital aga thok me ka
ina antum thei tur thila ni lo asan su tuna ka kan tu po hi a value hi ka street sola jo noi sobru man vela ni tari kan university tuition fee te emo le conference kan kan na tu fee te le chi sang sang kha ang zong kha tu na hian pathianin min pe te po ti taila chu tiang zir thei tur hianin alo mom hi kan tile kan tina sak hop me tun tu ma point voi ni voi thum ka soi toin ka sia van nei ka in ti tak zeta chu wangin chu tianga zu kom chak le khating lam kha ani mi lo amaro chu atop nan academics lama atop nan he thilai thi takin zuk zirila ke ma ina confidence na sat tak kan thona lama mi pek don ba ka kan ram kan share HIV pakhat na kan nia rui substance abuse lama opioid dependency lama sang ver pol india lama kan ne boka ka contribute ve theina tu anin ka share chumi wang chu anin tuna ka kal tu proigan soile ka phur le ni ni phur vyang ka sha ke bokalo phura phur tak nia ka phur achan chu e kan hlok pui zon lu tu kyang ka sha e subject ang pe hi chu a hlok pui tur te chu mi chan hai ve tak tak te mi be vai ve tak tak te hlok pui thei tu tur kha an ni wangin a phurom ka ti ve tak zeta nia oi phur luk kha ka lo phur ania chuanin kani kom ta kani to ti tok ma yin en tu ten kan sia anga kan lo phurang ti ka hlawani thiam thia ngai eme le kha thia mangai eme fight na satangai eme kini ta ti ve chi lo ti ri ru khan lo puang ti khlawa khami lam ni lavin e helaya kan bula thu te hian an thei chuan engwang nge ke ni po e Mizoram Mazira e phaya te po college te po kan local the ani am ani lo po in mundanga te po kan lo om thea an ni po nan thei chuan Mizo chul chwa ki no engwang nge ke ni pon kan thei lawang ngai chu tei mak na te re pe na te ti tak zeta lo tlin tuma committee du na khami kha kan nei chuanin ye voinia helai in komna thu ve thei kan ni ti hi shethar leila a hla om zong khan a riang ni kha ka lawani a chan chu a harzia kan soya I American Sorkar US Sorkar poina ada poi mo zia le ada hlut zia le anda san zia kan soya chuwang chuan por zong khan kan lo ngai thanga a beng khup zong in kan lo ngai tha ang ti kha kan hlau devani chu amai ro chu mitai ma ti tak tak hlot ling du tan chuan a thei zia kha an ron soi chuak zo kan ni kha kan clip moi sak lok ange chuanin ka sha chak chu hemi I scholarship lo hu to te heng hawa hianin I khovel pum pui kwa pum hwa pakan mi cha tur omang thei soi turan omem ke ma subject lampang kai na ya chuanin poet Sylvia Plath kha kan shit ni the account to Prof Fulbright rin atin hetilai northeast na ya chuanin David Samley kha sipa kha VC the pon to China National University ate ne huwa te khang to Prof Fulbright rin ya UPSC ate po chan Nobel Prize winners he a number cha he ka to lo ma se Fulbright zina han so ni le ti Nobel Prize winners te po ama khatya kan se ba ha ke mai kan inda sang ta ba ni lo kan ma ro so Fulbright ho hi an ne tu lo ve chin khop me a website again na ri to china han ming lisin anila vai ming clear ani tlang puya notice ming hi zewa chuan hei kan u te ming hi man lai 2013-14 vera ma chumi ni lo chuan hei vai ming clear pamani tim ve ka tan na zong takhin I think ani ti hi ni china ma ro chu hei tu na po ke po academic background ka chen te chuan in share ro pui lem lo ama ro chu tum ve boka fight ve na so boka tu ni ka thing te chumi ni wang chuanin kan tum tak zet pathian tampui na nen chuanin heng ang thil mi ta tur mo kan ti po hi hei tu na po tum ngai tu lo ni kum lam te chun USA kom don ti ka ngai tu khalo ra hei tian mi ta tur mo kan ti te po hi ke mani na enge at least 50% ang vel mo kan try hi zon pathian hi zon atang zong hi zon fill up ve training ka sia chumi ni wang zon chalai te abi takin mizo mi pa te itang le zo long heng la ma te po hian ti kha ka soi du ve ose chalai te a ko mi pa te kha quarter om lo kan ti ron khan northeast mi hi min ngai pui mo ve ni le lama chuan tin American social shim kwan minorities hian ngai pui mo ma chu wang chuan ani te po kalinga northeast mi shim min du sak ve an thei china chan min du sak ve ani ti kha kan soi lang le lok du a chu wang ne kum tin ni kan shelo ve theya he heng la ya po awareness campaign ti an ron ni zat ani Mizoram University te kan lo thleng china chang chuan in hun dang ate pon thleng ve boka chu wang chuan kan sei to thoi china kan host poina soi tho kha khupur zong ang le akati lo me yang ti awang kha chuan ti apply phot lo chuan tlin ngai na om si lawa apply ve phot shim kha chu ti kha poi mo ani ti kha kan sei dang ve no ni chuba ka
kan tui ni lo kan khatilai kha I kan application kan proposal kha quality kha level kha I Delhi an mi le Mizoram mi hilowin ang ta se Mizoram mi kha nu sak to zo ka khati ang khanin min ngai poi mo ti hi min she mo chu pakhat ania chuanin kan soilo pakhat poi mo ka ti em chu administrators tan te hian educationist ho tan le administrators ho kan ti chu officer ho hi sorkara na thong ho officer ho tan po hianin course toy te kal thei na hi omta agriculture department na tang po hian mo mi pakhat akal to in ka sia chu mizozi na mo khati ang khanin medical lampang ni te sang administrator to potan website ka website ka lo zirchiang electoral academic scholarship mo na tan ta chu ani lo ke po chu ka ve patina ni ta mi mizo mi pa te kan ni masader azun ato ta chu kan sorkar na thok te MCS te le service dang hi achan chu tun ko ma po hian Fulbright Humphrey hian mi pali kan tling ta subject sang chon ke kan ni ta chon ka tling pui pathum te hi kan soi khep du na san chu Punjab mi IPS ania Kerala mi IRS ania Bombay mi IRTS state dang kha chu anin central service ani vek amara chu state in an mani state tan an changkai don ti an she ta fanga an kaltir thlingta ten nita an subject zir tu te chu entina tuna kan mizo service ho te point zir beta se ro puilu tu entina pakhat chuan town planning urban planning te zir do na kumkhat university chalu tuka chon pakhatin economics lampang te azir don ta chon pakhatin public policy te kha an sorkar tuna kan sorkar na to te an thiam lo tina ni loin kha 1 year te university travel bera pakhat phe chu MIT a post na te don le ngala mo town planning phe ka chu a thadon tu khen ka he kan sorkar shoi tu te lam hian an shelo nge nia I leaf impact te har nge ka se chi lo ama ro chu he lam po hi war ai nei ka se so kan lo pui don em pui don state ang khan kan na mu to sa lo mai lo wing ti ro mizo chu kan sia deu hian ya na thatak kan mu to nia kan sha chuanin a belle chon hi kan tum tuk lo thina kan lom ma kan du tok ma deu thina kha ta khatyang nga kha hanin ta siam le zol na kha kan hok pui don mani tan chon lawin mizoram sarkar tan mizo mi pui te tanin ka enge ma som na tam tak kan ni theini ti kha shela min thli tu te pon in lok pui ni kan be se ya kan sui to ang khanin abeng klep zong mo o phur zong in longai thalo ula chona na satak ni se mizo thalai te tam the ang perin he scholarship program hi deal theila deal tu kan tam chuan mu po kan tamang chowangin tai kan bula thu de po mizo chu chuak ve kan ni anni puina an ti thei chuan an taimak level la kan taimak ve thawa kan ti ve tran chuanin he voini a helai mun anya kan thu ve the ni ti shain chona na satak ni se lok takamin lo thir sham tur le nakin zela kha sho ke ena tang khan ti te kan engeri kan lo shat base in he sho po hi wat se ni thir tu te kan lo be
This is a moment of silence for all those boss-pleasing, skirt-chasing, side-parting, Mr. Perfect, Mr. Right, predictable, checks emails at the dinner table. This is an apology to you, the boring, non-stop scrolling, the low kinds, the aw types, the been there, done nothing sorts, and you too, the fallbacks, the friend zone quarterbacks, the cheats, the creeps, the sheep. Sit this one out. This ride is not for you. This moment of silence is all you get. Suzuki Gixxer, not for everyone.